Borjan APHLC bitung pen dijung ingtia hem jirkedam mate aru ritnong cingdi ke pamanpon. KSA Lamding Road Hamren District Committee atumpen tong sekot pen pherang kia mai kang nipon. Kardik Lekhe LP School hem prapjin pen salok vek tha pusi EM Richard tok biaphan kachuning ri. Aprangsi Birta kila rado anaphan kardom pajero kardom non adaba Birta longpen samyu jang terangpi non arjuik tha Birtang tonpen. Lakhain ko raisi Borjan constituency angkang nahorlangsu kaniatok bi arong dijung ingtia tumari ralong Borjan APHLC bitung atumpen Central Committee pen kapin khatpon atengpen jirkedam mate aru ritnong chingdi pamanpon. Labangso kachutikia jutang Karbi plangrap rengrap ajutang non melom ovikimiatum hakko ajutang ting nitanglu lasipini labangso kang thurpon thu jiaphan APHLC Bokajan Elysia Maipu Samson Teron Borjan constituency committee Maipu Risobe Chunbang Mensing Timong Rap Chunbang Desoy Teron lapen Borjan APHLC Yudwinga Maipu Biren Singh Tokbi lapen claim rapet anchilangsi dijung ingtia riralong arurit nong chingdi mesen pen pamanpon. Samson Teron pen pherangkya thengno lam thegi jai ponki non melom obikimiatum apia pualong sai kacherap dunabang komu lapen jirkeda majutang tami chini ne data sonsi mandet lasi lahai karbia jutang virdeji lasi kachuti kia jutang tami charli nangji akenang sot athe ok pranaphan tami mesenji pusi lam thei paklangpot HDP pen sarpin potisu Karbi Longri Abirta. Ike klaim nang ko kala henlo ilitum ha pisar pusar pen wang bom laso itu majutang phedi culture nasi anthropology long ipu kala son henlo culture is the sum total of life pusipolo di nasi ilitum pindeng sumpot kaching thang le lakali tum culture la le ki judat kalila itum ki cho ki do ki thak lapen lam kaching ki kachethan lapen sayamu ke klaim anta culture isia jutang long sido elo nasi itum jutang halo khayang thek polo pot ilitum ilam chethan chot chot bang chok chilo non obe kimia tumda ke charlia phandam juipo ongdung atum bang ke hem ka se bang por hot ba sai ke klem bote therak duguti asi non ilitum ka bor ipon ilitum ke hai sar jai ka thar langli APHLC a president central committee lo alangli penang pin khatsi laso arunong chingdi lake ilitum ha fisar pusar pen sinang klem bom bang bom pot lang long ari da por hot bang ke ilitum chetu nangji claim ponangji owe kimi tam han than ponangji kali pulotang de non owe kimi tam ke kam ke claim ke therapik backward poson si chima thadam school dun po charli tangde seta dopong niti lasi non itum kali der nahi athema le tum dak sai ka tiki long itum alelu isia bangke tum dak medicine awe pin pensi tum sok punon nempo punon thengthi punon hen punon nami tum dak long pon pu without medicine la pen nomor hini bangke tum sai ke claim ba kam ke claim ke tum isi exercise ason itum e hel phan e ok e pran phan dai tum mesen la hello lapen nomor hini nili ke than kang tungge jasemet ka choro bang se kang tung lo pini arni kiduk dia ratum kachema tha abang ke la hello itum sai ka tiki bang ke backward oposi matha pon ongdung apia potum ke sidame pini kiduk dia ke boy dia ratum apia potum ke la poson sai ke claim pensi asomar doman ador kiso kiso school tame pidun lo college tame papor hilong lo lake apia potum ngachi pidu ko polo athik kilongo bangke lasi niletum kipu kang tungo bangke la henlo pini langnam nang isi pini iletum det arlo minister tame de MP tame MLA tame EM tame CM tame scientist tame engineer tame doctor tum tame kiduk det saikati kitum ari de saikati ki hala kiduk det atum abang pu atum katiki asok asanga hansi chulong lu nilitum anda chulong lu laso posik sai ka tiki tum han an nilitum APHLC atim atum pen thank you pu nilitum pulo baning jelo chorolo nalitum ka tiki ahormusi pini hithi kolat long anda me minister tum tala si cholo kiduk dia tum tala si cholo kiplang o tum tala si cholo aposi alang litum kechipiduk lapen laposon ning ke me pen sai ke klem pon bom kang ton te dia pot nilitum APHLC hin ben tame suri suri kachoro sila tum han pa jer thulo kebang jilang arni tame ongdung itum therak re pin pen sai ti ki ponangji kam klem ponangji
sok kenong chole tum sai ka tiki pokali kapre ka son da ka tiki poni do ning ke hanga teng pen ali ke do kopi ke tiki kopi ke klem si ke som si tum ali ke do ima halatai tum char ju pon bom nang po klem pon bom nang po pusi nili tum Karbi anglong arada phan ba pherang ke theng no tame nili tum pichini pon lo athema ile tum longle ongdung nili dak methang borjana ha warlong ke theklong experience ke long ateng ke han lo inglong along le the o tum tame an ke cholong le tum si tuma phai ong muji ni tuma rong mata dulu di kopi pot pulo tang te la tum phan bang ke idea pidun bang bedelo kopuson pen si ke klem si ke long ji mahala ta pire dun bang bedelo cek delu pini ing long le do ta pu bikok handa e saita tiki ke kavi pena jok klema thek delu apuda parting thek delu asi non il tum ove kimi lo tum kadok ave dak APHLC da me youth wing la pen dak CC committee la pen LA committee risonim so tum pen itum celang si sarang kapin khara teng pen itum jutang da me itum reng ponangji aposi itum kanchot lunchot ile tum festival long paklang lunchot bang misen lo halata setame non abang ke tum practical mane sunchai si tum klem nang po lalu pon te ile tum ime thanga phanda monon feature jap thek po kam klem ke de ase itum lahai greater interest mane ke the mane itum angdang pi ile tum akhai da me la person kachi hung pon je pansi nil tum pherang ke theng tame pachini pon dan Kedamtang aruni phaing koi rai siarni nijang Karbi anglong vothalang so agriculture IB along KSA Lamding Road Hamren District Committee atum pherang kya mai kangni Nijang Karbi anglong aduya hoyalong kedu kedamtang penang anar ni pen sitami jirilas karparong village headman mati rongasar thea bang rongalong akenang sot mai meeting kedu analong lapen kisungi phu ahot kangsai long an sitami bisar kindara hota resolution mati chingwai chingsai long ke tokpon nang kenang sot along an sitami West Karbi anglong district pu sil pidundisi kaprek district mati Jantia Hills district sil lapen apetsi pidunrong titipusi thekpon longlo labang so putha committee pen la son Karbi anglong along nang ke dodun ko kapisi akaprek a district asil lapen apet ke en ponrong tiki ke chokchi lapen pini penamat ington ponangpo lapen la solong Karbi anglong along ke do anasong sitami lapen Karbi arat ke do an sitami kachirok tok pen kelang duna kenang soddu pusi KSE Lamding Road Hamren District Committee atum pen pherang ki athengno pen raraphan than pachini po jinthong pen Rajib ingti Karbi Longri Abirta In the month of April, a village name called Jirilaskor, which falls under 9 Rain constituency, the jurisdiction of West Karbi district. There, the village headman as well as the Gaungora of that particular village have written an appeal regarding the village responsibility. There, we find that the appeal, the signature that the village headmen have given there, in that seal, signature seal stamp, that's written West Giant Hill District. Therefore, we, on behalf of Karbi Student Association, strongly condemn and oppose, because see, dear brothers and sisters for Khasis community and Panar community, this system regarding this written West Giant Hill District, which might bring conflicts among our community, because since we are living in a West Karbi Anglong district, there are so many villages which falls under West Karbi Anglong district jurisdiction, but the village headmen should aware of this responsibility, because this small issue might lead to a big confliction amongst our community, amongst our tribal community. Therefore, from today onwards, we, on behalf of Karbi Student Association, would like to request not only those Nainam Rain constituency jurisdiction, West Karbi Anglong district, as the entire district, there written Rao, I think, Ganga Rao, and Fatma Dekhar. There, and apart from that, we also, on behalf of Karbi Student Association, also appeal. This, we are not bringing any conflict among Nepali, Khasi, and any particular community living in our Karbi Anglong district. But as we belong to a 6th scheduled area, both Karbi Anglong, West Karbi Anglong, and Dimha South district. Therefore,
those who have, there is our land right, which we need to utilize, which we need to, we have our own land right. Therefore, I do request those Nepali community also, please do not sell and purchase land, because this is actually an illegal. Making this pata, this Nepali, this Gangaram Rao, I think, is making his land pata since 2015 illegally. There is no witness, there is no agreement with them. Therefore, we appeal. We are not bringing any conflict among the community, but we appeal because this is a very sensitive issue, which we also condemn and request those Khasi brothers and sisters, since we are living for years ago, we are a brotherhood, we are living with a peaceful, because we want peace, because all the particular community who is living in Karbi Long wants peace. We are living together. Therefore, I do request, and we do request from on behalf of Karbi Student Association, kindly please withdraw the seal stamp and do not sign any West Gentile District seal stamp from any kind of agreement as well as any kind of official law. Thank you. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MEC constituency ke parlo kardik lekhe LP school hem kahino etpenajok logcharli jia oso maratum kisung dokoklo school hemasar nunga tingke wak edajok arvi ke jang hut loge thana phana kasik sakdo lapen ki tun ke dang hem sitame avilang nonamat ki aprang ai school hem banalong si patun bomlo lapen school hema pai song mati banduriwal kavidera jok school hemalong ason akan hokdun dokokli tilo Lasilahai kadure ke do anta prabjin pen kaselampon et Japan school headmaster Borsing Intipen KECCM Dr. Tuliram Ronghang lapen Duarbaguri MC mate education EM Richard Togbiaphan kachuning report school along building ban olo arji ding hoilo potsi mane ting ban abek pin lo ting ba iet lo lapen ke ceiling abek lo lapen ke door windows amokha lo sila so posili tuma akidu ka kisung itu somartum aduk do arve janglo pulote bisa sak dak arve janglo tela classroom arlo langbung nang pleng set po somartum mangela langbung thaksi pu nar suni ta mane class ke do nang lason tanil tum chetong nang lo asi somartum aduk do o asi mane bihe ke hala kg nursery tum phan sab somar phan maksi kati so nilitum school long building arji digolo 2016 na hosi laso building ke kikin masi laping ban ke bagian asi noni to school hoipen ka chuni dim kang tung bela hello hai Duarbaguri education EM Richard Stop ya ke halang ithan chuni do itul ma prapjin pen aso school repairing major repairing na bia sonte nilitum ning sam lo jila peso education pen jong ki pusi alang ithan chuni lo pen ka ako Karbi Long nong che thang klong CEM ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang itum cherapen je prabjin pen aso school phan major repairing nang pipo pusi nilihin pen banang pivegon pusi nilihin pen alang itum phan chuni ridun padi cream lo lepen aso long school long lam chot takalilang je bandriwal ta nilitum akenang sot athema dake Golaghat district pen chete bokti lo border lo aposi hormu mukhata safety ave je utensil mukhata lapen ke ahut pen la school long door window ta kavitang de lopot hand ahut ben bang plok ponjok ti towar chelat tum hedi la ot kelang no tum mene thoi pen ke chelat tum hand ta plok ponjok bal plok ponjok la son do lapen ko office room sta menong tum thelong dakta menil tum ana safety abdelo mane hapine nil tum da mane pocket pen bangke nilitum da an bangke nilitum ta che khoros le nilitum yearly long jitu la annual grant to gewang do la ke 10,000 ve nili school bangke hedi mane pachune bang nili ke long do hedi la si 10,000 pen bangke ke current bill ta nilitum yearly long 25 to 3,000 la sum gewang do la si ala hai pen bang ta nilitum ke just do de lo la pen so long do tulang ako kitchen set chitami abi nilitum long kitchen set abi sila kitchen set kado kami kami nang
prapjin pe nang pipo pusi alang litung phan choni ridut padi krem lo ake hai dakni litung le pilo puji ho dolomara mate dwar bagori long UDC chairman lapen ke education ya lapen ko dotulang Dr. Tuliram Hang alang litung kaduk mencerapen kaso school phan prapjin pe nang lang po balaswa music repairing bang pipo pusi choni ridut padi krem lo school Pinya Abirta Lansi Kangton lo Kardom.